awa muthamaki Ngai wa githithiro giatha ona iguru ya kiiko giake niki kiiko giaku ni ndire kiiko ni wana kigira Kai arafu we Kai niki gwoko gwaku ndagutungata ngagucururia gwoko no uragucururia Kai Akwa yo tungata uiguke Kai maguthuritwo mai Kai awa muthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu muondore mambo yote ya kitabu unabii yake uibaji yake katika gari yake wewe nginyago nuko nginya wena ngari nduri Dari si thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mama ni maguthere niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩakinyĩtie maya mothe mũthia ure nona na niguo we munabii munene ndonda kuigua ni thuna ungekuwa sasa umefunguka unabii no ni kuhingura rio kuhinguka Amen. Kiria kinini ndinakio mami witu ri ndukarore tu amukira to ndire wira ndinamenyete onani kekere kenda ndaiki eve ningeti gutie mundu wa njira no wanyita na muti ati mukira Ngai uti mundu amenyo ndekira Ngai wako eve ningeti no Ngai yo na dinari ikwa siri yangu na Mungu wosi ongea mambo yako na siwe nyamaza kama Miriani ajaongea. Okay mama. Okay sorry. Ukwaria muno roho cio oneka uri wa mwite oneka uri wa mwiri so when ndamwira atire ilaini unajua ilaini haitajirudia hapa Amen. ndamwira inde muno nataka hiyo laini iishe nguvu Jenny Yes wewe botie mwabo mene negote awa muthamaki Ngai wa githithiro giatha twathereria Jenny otungata wake muthamaki uyu ni munabii wa guidation ya counter Messiah my father na mwitishia govu uremi uri akora ni ugocithagia ona we muremi Jenny we muremi asa he undu wokire niona dioe by the way ni dioe uri ahana ndiokire kwimenya 2023 na nikanithomo wa kiroho ndathire makijoria ni uramenya we ni ngikimero ni njitagwo Jenny Jerry ni niguo ndiyoi Kai makinjira woi ungimenya we ndungithaka ngimera mutikinjira mutikindeithie makinjira we we munabii munene ngimoria atia Tony dioe hata kile undu njoi na plus we boini mwiri twina thina wa ndama tuthi na mbere no nginya mwitikire tweria Biblia cia tene sitiatugunire sitiatutaithirie ndizo nikapatio ingine lakini sio hii iko pale kwa meza mpya ile ndio nikafanyika tumekushikisha Biblia mpya kiratu kieru nguo njeru ukifanya ndicho unakaa kama mohiki tule mohiki othia weka kiki iko na makuo matene anakuaga smart kijana anakuaga smart kuna maleko akutufanya smart mwarongo ndo maka uko smart every you are smart no tuikara mama maundu matene makuru komagira maundu makuru riagira maundu makuru we maundu ni makuru lazima leo Mungu anipatie no rikorwo Ngai yahe mundu umwe tu mogutia mugambo mamureke umwe nene ko ha mundu mokoje mamu ndehutia bade ndimura ukanguho aigwe presence yamu akitoka hapo kwa hapo macho yake itamfungukia mwathani agocwo tuzia mwana na mafuku makuru asa Amen. Na ndogikorwo ati urathire nyumba ya ngiribote waumaga singo wakua mama maindo matene ma singo urabatara thirimo Ngai arauca atwa nyumba ya goro akwa indo cia goro cia nyumba iyo mwathani agocwo no tukura tuwe nyumba ya goro no maundu ni matene no anyita uri maundu tikindu kira nyumba ni mpya lakini hakuna upya kwako. Praise God. No nginya tukona maundu ma tene twerie maundu ma tene oko Ngai andwa Grace ni ya nyumba ya 2 bedroom arabatara nyumba indo cia 2 bedroom nigetha Ngai witu agoco na nyumba asiba Mungu asiwe na hiyo nyumba ni ndiona mere njogu ni aranyita na ndi niki kiragiria tie mugambo uyu
Mama ni wa kwanza kufunguliwa. Huyu mama ameitikika sana huyu. Na Mungu anasema angekuwa na tii sauti, angekuwa amejitoa mambo ya kitabu. Najua sasa manini mwambie vile Mungu anasema, lakini munaelewa vile ninasema. No rikora Miriani ageria Ngai wako muthi. No rikoro ngera Ngai maundu me amora ikororaria wa Ngai. Au njue githima gwakwa maundu mothe matere manjere. Kuna tunakonga na nyumba nini? Ya space. Lakini vitu ziko kwa nyumba hazibadilisha gangi. Tuendelee. Ule mtu na point anakataa kutii, hiyo Mungu anatoa. Na point etagwa Miriam ni point huo. Jenny ni point huo. Mariamu ni point huo, ni watu watatu. Ana Mungu ajuria ate maundu marutagwo ate Esther no aigo hoe muno. Ni ukunya nenda. Niguo. Ni ukunya nenda. Ni gunyaga. Ragunya ngigutungata awa muthamaki Ngai mehereria roho wothe wa ngucanio. Kwa gutuna ngucanio ni yake. Wewe mbele na vile mbele ndote ya mugambo. Unajua Mungu mimi nakuondoa kitabu ya kitabu. Na sisemi watu wote. Mimi nataka Miriam. Mirizi, nikikusanyo yake. Negucanio ciake he handu haraumirite tari kanguyu uguo ondatua gwika undu gukarehe githina muci ondatua gwikira mami undu kaundu gagoka gakarehe thina gagastopo ndina wanda Ngai wako agakuthamaki Ngai toka